Dobrodošli. Ovo je moj video unboxing novog Cooler Masterovog Silent Fan 120 mm SI1 ventilatora za kućište, kojeg ću vam evo sada otvoriti. Kao što vidite, kutija je ljubičasto bijela sa jasnim logom od Cooler Mastera. Na prednjoj strani je sam ventilator naslikan, malo specifikacija, rok standard, objašnjenje da je 1200 okretaja po minuti, 19 decibela zvuk koji pravi, što je upitno, nije sigurno, 30.000 sati kao rada je predefinirano. Sama kutija otvara se dakle od gore. Ali za početak počet ću sa specifikacijama samog ventilatora, znači 120 mm, to je 12 cm su mu dimenzije, 25 mm je debljina, radi na standardnih 12 V, može se spojiti i na manje. Trošio sam 0,84 W tokom rada, 1200 okretaja po minuti, 44 kubne stope po minuti, to je nekih 70 i nešto, to je 75 metara kubnih na sat, što je dosta dobra protočnost, 19,8 decibela deklarirano, crne boje, ima 3 pin konektor, 3 pin na 4 pin adapter se dobije uz njega i 4 šarafa. Krenemo sa otvaranjem. Znači otvaramo od gore. Vidimo, tu je 4 pin na Molex konektore, standardni pretvornik. Tu je vrećica sa šarafima, 4 šarafa. Sam ventilator ćemo sada izvaditi. Hop. Dosta je velik. Kabel je prosječne dužine. Konektor je 3-pinski, znači ne može se regulirati brzina pomoću samog ventilatora. Dimenzije je više manje standardno. Probamo zavrtiti. Crno, lijepo. Može se montirati za upuh i ispuh standardno. Made in China, klasično. I to je to. Više od pakiranja ili recenzija dolazi uskoro.